مرحبا هم بخیر هاتن اولنا از ایرو دکارا امپراتورتیا گوتی بکم بقاسی تزانین او د دیروکا هیده بچو پاری قطو پتو جیبه تی گوتن امپراتورتیا اول یاما کردان گوتیه اویجی ام به دولا سری نویسکارین سومریان یعنی جمع کردان نفرت دکن فرده بن او جی وکو خوازایی او به حق جمع گلک عاجزن و همی خرابی لما بار کرنه سبب و نفرت وان از ده داویا ویدیوی ده و بیش دوست حوال مد شوپینن دزانن جبریا و دخلکن اولین ویدیوین دیروکا مده من شهرستانیت زمان برپانیر و رای بیجه کرد و کردستان و گوت بی ده اصل خوده گوتی جید ناو ده همی پیکاتین سیاسیین ما کردان خلکین زنجیرین زمان برپانیر ین کمکی به دیروک و مجول دزانن دیروکا ما کردان وکو گوتی کاسیت هاری میتانی مد و پشتی مدانجی سربجرتیه که دست بکریه و حتی بروژا ما هاتیه هندی رکوان لولوبی و سوباریان جیلوی رزناوی زیده دکن و هنجی کاستاجی ناهجمیر اما نرینا هفبر ده گوتی هوری میتانی اومده دن ده که هر یعنی که بحثا دیروکا کردستان پیشین ما کرده که و هر چهار ناوا ده بیش جه سببا تی گوتن کردان زیده بلگه نویسکی لدویف خواه نهشتنه ایدیتا وان ناو پیکاتان هر تم شیلو او جنقاش را وکری دمینه ده دیروکه ده هینا وان ناو پیکاتان میسوگره و همی زانستن علاقدر دوی دا باشه ده هم هزرن اما یا شیلو او جنقاش را وکری دمینه ایدیتا وان یا کرد هند بیشن گوتی جوی عالی و هوری جی عالی دنیای هاتنه هند بیشن زمان وان نامی نهف و دمه نجه همان راینه یعنی بزانبین نه بزانبین به شک و شبهان هر تم راستی دشیلیتی ده تهشتن و ما کردان جی حتی نهاد داباشا دیروکا خواده نکاریه به دلیل و تثبیت بلگه و زانین زانستی دینن هولی و ده دربار دیروکا خواده صافتی و زلالتیه کی چک دیروکزانین کرد محمد امین زکی بک ده پرتوکا خوایا بناوه تاریخا کرد و کردستان او جلیل ده پرتوکا خوایا بناوه کردین قدیم ده نرینا گوتی هوری میتانی اومد پیشی ما کردانه آجوتنه پیش اما تزا خواه پاسارتنا راستیا جغرافیک و بردوامتیا اتنیکی یعنی رباس اوه حکه وان قومان لسر وار کردستان روژا ما حکم کربن و دمی پیشین ما کردانه منطق اوسا هاتیه خواندن یا جی تی خواندن دیروگزان ناو بردوامتی اتنیکی لوی نزیکاتیه دکن او وکو جدانه زانستی قد دنرخینن یعنی بقاسی تی خواستن دلیلین زانستی دوی نرینی ده نینه اما حقیقتا راستی وسایه مادم مسئله تنه بردوامتی اتنیکیه ده دیرو که ده جوه حرم پر قومین بناو دنگ ده نزانین جیان بینه چما یک در نکتیه و نگوتیه گوتی پیشین منه بیا من ev nizikatî jî parçeyek ya fatizkirina rastiya dîrokê. Kurdan belgeyê nivîskî li dû xwe heştine neheştine cihê nîqaşê ye.
O libenda lêkolînek serbixwe. Yadin o herî giring bi qasî dîroka me kir em xwe bîrek civakî ne. Di 5000 sal de çi ji belgeyên me nivîskî kirine nizanim. Ama bîra me zindiye. Mesela ez gelek tiştan dizanim û nizanim kê ji min re gotine. Ama dizanim. Aha em ji vê re dibêjin bîra civakî. O belgeyên herî sağlam yên me Kurdan jî ev bîr e. Ama mixabin bi bîra civakî tinê jî zanist nabe. Yani rastî tu nikarî rastiyê delîldar bikî. Li aliyê din Mehrdad İzadî jî di pirtûka xwe ya bi navê dî Kurdî işte. Ev nêrîn di dil û qismî jî be, yani nêrîna Celîlê Celîl, Mihemed Emîn Zekî Bek, qismî jî be û di dil jî be parastiye. Parastiye ama ji zelalkirinê zêdetir dîroka me şêlûtir kiriye. Yani li ber bayê aqlê modernîte heyî ketiye û pêşniyara min ji mamosta re rûnê û bi bîrek Kurdîtî jinî ve vê rastiyê berçav derbas ke. Mesela gotiye Kurdên roja me zimanê xwe ji medên ji Ewropa hatîn girtine. Çanda xwe ji horiyên xwe cih girtine, li ser warê gotê lolobî û sûbariya jiyan bîne, di alî cil û berg û tektîkên eskerî de ji îskîtyan bandor bîne û wekû siyasî jî ji Pers û Axamenîşa tesîr bîne. O qewmek berhevkiriye. Yani bi qewlê Surana têkel e. Qarşık. Binyata wî rayê wî nekifşe. Ji gelê gela pêk hatiye. Wisa gotiye Mehrdad İzadî. Çi ecêb e? Dîrokzanên dil xwe de Kurdnas û di zamanê xwe de otorîter ev nêrîna İzadî jî zêde dîtine. O li dijî derketine. Mesela dil xwe de İranûlûqê Ermenî Granik Asatryan gotiye İzadî romantizma etnîkî dike. Yani Kurd gelek mazin kirine. Gelek maf daye ve hak daye ve zêde ev romantizma etnîkiye. O têkiliyek Kurdan bi van rastiyan re nîne. Gotiye. Yani xwestiye bêje rayê me Kurdan ji têkeltiyê jî wê vetir. Dîsa dîrokzanê İngilîz David McDowell qismî tevlî nêrîna İzadî bibe jî ama dibêje têkiliya Kurd û medan ji qasî İzadî gotî pir kêmtir û kiçiktir e. Yani hema bêje têkilîkê we bi hev re nîne. Heta niha yê bi delîl û tespîtên zanistî bê di dil û qet'î û zelal Kurd xwecihên esîlên mezra bohta, avakerên serdema neolîtîk, ariyên esîl, wekû etnîkî, warî û çandî berdewamiya gotê, horê, mîtanê û medan pênasa kirîn pêşenga bû. Heta di pirtûka xwe ya dawiyê yên wekû rêzeparêznameyan tên binavkirin de dibêje Kurdî maka zimanê Hînd Ewropaya û pênasaya Hînd Ewropa neheqiye. O pêwîst e wekû aryen Kurd werin binavkir. Serokapû dibêje. Pêşenkapû ji safîkirina rayê me etnîkî zêdetir ji me re xeta dîroka rast kevş kir. Got, zanista wekû dîrok fêrî me dikin dîroka Çîna desthilatdar e
دیروکek ji viran pêk hatiye û ev dîrok li ser fatizkirina me Kurdan hatiye çêkirin. Girêdayê vê rastiyê ew îmgeyên bi rêya mîtolojî, dîn, felsefe û herî dawî jî zanistê li mejiyê me bar kirîn û pê zihniyeta me esîrgirtin hilweşand. Yani di aliyê hizrî û zihnî de em ji pêlên wan îmgeyên pozîtîvîst rizgar kirin û rastiya esîl û aydê me rayixist pêş çavê me. Em wekû zihnî ji kulabên zihniyeta li ser fatizkirina me ava bî rizgar û azad kir. Ya nirxê wê bê hemsal ev e. Pênc kêm çar zêde. Di aliyê teknîka zanînê de dikarî hin tişta fêr bibî yan jî fêr nebî. Ev meseleke sehl e. Ama li vê de ya kevşker û bêhemta, azadî û serbestiya fikrî û zihnî ya esîl e. Yani ya rast, ya esîl, ya orijinal e. Aha pêşenka po ev bi serê xist û em jî di rêya ilmê wî ronahî dike de pêşiya xwe dibînin û dimeşin. Baş e, jiyên hatin gotin cudatir. Çi delîl û serokdan destê min de hene ku min zend û bendê xwe ji şîrovekirina Kurd û Kurdistanê re badane? Ku dîroka Kurdistanê tê me'neya dîroka mirovtiyê ya di tarîtiyê de mayî. Bi vegotinek din em nebêjin dîroka Kurd û derbas nebin. Dîroka tê dikarkirin herîkê bi qasî me Kurdan tevayê mirovtî jî eleqedar dike. Em pirsa xwe dubare bikin. Ji zana û zanyanên wekî Mihemed Emîn Zekîbek, Celîlê Celîl, Mehrdad İzadî, David McDowell, Dawlê İngilîz, Granik Astaryanê Fillah û wekî din bi hezaran dîrokzan, Kurtnas û rojhilatnasên mezin zêdetir çi zanîn di destê min de hene ku ji we re bêjim. Aha em li vê de bisekinin, bihne kür bikşinin û guhdar bikin. Ya min li zana û zanyarên navê wan hatî gotin zêde kirî delîlên etimolojîk in. Ji xwe qey sebebê nêrînên van dîrokzanan wekû bêbinyat û nezanistî hatin kevşkirin ne valetiya zimanî ye. Yani kekilî zimanî çê nekirine, îspatê zimanî peyda nekirine. Heta ji bo Mehrdad İzadî vê valetiyê dagire zimanê me ji Awropa aniye û ji me da dest pê kirin gotiye têkiliya Kurd û Aryana bi ser medan re çêbiye û me bi xwe jî ne Kurd. Wisa gotî. Ew jî teza xwe di pasêrê nexşeya antropolojiya çand û civak û demografiya etnîkî. Di vê dabaşê de hevalên bixwazin dikarin dubare vîdyoa min li ser rayê bêjeya Arî çêkirî temaşe bikin. Arî kê ne? Temaşe bikin ka têkiliya me û Arîya çawa çêbiye Mehrdad İzadî dibêje ser medara çêbiye me xwe ji Awropa hatine. Yani bê Kurd ne arîne. Di eslê xwe de pasartî sezgiyên xwe yên bîra civakî em wekî navê xwe dizanin gotî, horî, mîtanî met û wekî din pêşî me Kurdan. Yani gelme nîqaş servê nabe. Ama ji sebebê me nikariye em aliyê wê etimolojîk îspat bikin her tim dîtin û nêrînên me ji hewa ve mane û daxa nezanistiyê xwarine. Yani camê re hatine gotine ev nêrîne hewa nezanistiye û esselam. Te îspatê hewa nîne. Ji beriya vê jî min pir gotiye û dixwazim li vê de jî dubare bikim. Me di mijara rastiya Kurd de belgeyek zanistiya bê hemsal ya dawî li hemî nîqaş û şêlûtiya bîne peyda kir. Ev qas bîsûger taxibe. Me di mejara
ما دمجارا راستیا کرد بلگه زانستیا به همسال یا داوی لحمی نقاش و شیلوتیا بینه پیدا کرد. اف بلگه د زمان مده پرگالا رابن رایه. راستیک دیروکی یا اف قاس کور و دریش لراستا ایریشن طوفان قرکرین و فاتسکرین 5000 سال یا دولتوان شهرستانیتا تالانگر هاتی انجخ بربازق اف قاس محتشم و به همتا بکاربه وره راوکر. باشه اف ربازا اسوکو به همسال و محتشم بناف دکم وکی کپال سهردار کلیله حمی دریان و دکه حمی تاریتیا روناهی و حمی شیلوتیان زلال دکه چه هاد شخله؟ مش بریا بیجی گوتیه و دیسا بیجم دا آنوان زمان مده واتل تیپه هاتیه بار کرن نل پیوی پسارتی و راستیه کلیله یا هر رادنگی هیه معنی هر گوتنک یا زمان ما دی کلیله رادنگی نوی پیوی پکتینن ده و شارتیه معنی پیوی دی کلیلین وان رادنگین پیوی پکتینن ده و شارتیه yani demem bir keliyle ve falan belki havala gelik zorte me gelik cara gotiya ben niziki hafti heşti video serve mesela keliyle o radengo mel ve kanalı var ki haval dixwazin dikarin disa tamaşa bikin tuvan kelileyan lehav dedi wataya xulqkarin peyve le barkin dert keve meydan ابقى سهل وبسيط تسعتك دخابتي وان کلیله من بخباتک به امان یا 25 ساله چاره سر کنیم فرد بی و وکی تیرک اف هر تشتی به وره بازی چاره سر دی به اموالن گوتیا جبریا ام دیروک و سرپیهاتیا کلاسیک یا گوتیا و بیجن ام اتیمولوژیا وی ناوی به پرگالا را برنا صافی بی ام ناف آیدی کجان زمانیه yani گوتی خلقکارن جارا اول اف بجا بلیف کرین چواتا لی بار کرینه سجره و ناسنامه و چیه زلال بکن و پشت روارن داباشا چیروک و دیروکا و گوتی ناوی امپراتورتیا مجارا گوتنیه ام کرد جحال کاردیرا بیجه یا دربازی چالکی بیره جید بیجن گوتی فلان کسی جمره گود نگود جعنزا کره گود و مثلا ام جحاله بیجه یه دربازی چالکی را بی دبیجن گود گوتی یا نگوتی ما گود دا آوان از زمان ما دا واتا نل پیوه لطیپه هاتیا بار کرد یعنی او دا پیرین مین ستین جارا اول پیوین زمان ما ساز کرین و اف زمان گراماتیک کرین واتل رادنگان بار کرنه نه ام به پرگالا را برا و بجیا رازدار و نافدار چاره سر بکن ام دا اکران دن جی بنویسن گو تی جوتخال گا هیس کم کرن دنگ چکرا گروور یعنی هم اویم ده بیجی هنگافدار گروور دنگدارا مزنتیه کم کرن تی چالکیه ایات داویا پیوه یعنی گوتی او عایدیتا پاشگیر عایدیته یعنی ین aydı got. Yen aydı got. Yen aydı her. Yen aydı mit. Sıhhatine penasa gir. Evci paşgira aydiyetiye. Encama dibeçi çaleki. Yani pek hateya aydı heza mazın. Heza mazın.
بنرنگا هیزه او اویا گروور ام دویجین هنگام دار هیزه تی چالکیه چالکیه هیزه ماس یعنی چالکیه آیده هیزه ماس وات یا ناوی گوتی اف ما گوت ای آیدیته پاشگیر آیدیته لویدی ناوی خوری چیه یعنی نه ناوی خوری واته خوری چیه گوت هیزا مازن چالک یا هیزا مازن امی دهوری میتانی اومدان دجی راست همان حقیقت ورن هوری ایدی حره میتانی ایدی میته کرد قوم اولانه گل ایجادانه هر چالکی یک اول یا جواکی پیروز کرنه او پیروز دیتنه مینک گوت ناو چالکی اول زمان پیوه و او ایجادک محتشمه شورشک به هم ساله گوت ناو چالکیا اولا زمان پیوه و اف ایجادک محتشمه شورشک به هم ساله جبر وی ام کرد هیجی جحال بیش یه دربازی چالکی بیرد بیشن گوت یعنی گوت ناوی داوی لحاتنا زمان نشانه و اولا زمان پیوه دوباره بکم گوت ناوی داوی لحاتنا پیواجوا زمان نشانه و اولا دستپیک زمان پیوه جبروی شورشک افقاس مازنه جبروی گوته اف چالکیه لانگلیستان و توای اوروپا مدرن بی ناو خوده گوت نویسکار همدم یه برمای سومریان دیوید ماختاول مافتاره هکه دیروکا کرد راست وره زلال کرن ین به خدا لورد و لیدی بمینن حتی دوستک هجای اتیمولوگ من بحث کرده بی سترلین بخوشی کردیه یعنی ناوی سترلین کردیه اوی دوستی گوتی بی یعنی ین تنه نه به خوده لورد و لیدی بمینن ین به سترلین جی بمینن هکه دیروکا کرد راستوار شیروه کرن راستوار زلال کرن به تثبیت و دلیل دیوید ماخداول یه به سترلین جی بمینه به خوده به لورد و به لیدی جی بمینه برگو همین کردینه ام صافیتیک جگو هرتنا فوناتیکا پیوره جی بینن هما بجه همه دیروگ زانین سر خواه به مجاره و تیشینن یعنی جی ایشان دین تیکیل یا بیجه یا گوتی و کرد وکو گوهرتنا فوناتیک شیرو ودک یعنی نیرینا گوتی به دمیره بیا کردی پشتره حتی پشتره هن وکو گاتی بناو دکن یعنی اهلیگا و حالی داویجی بیا کرد وساتی کرد یعنی وساتی بیجه شیرو و گشتی وساتی جویره جد بیجن گوهرتنا فوناتیک ev nêrîn binêre em vê baş dîqat bikin ev nêrîna wate li peyvê hatiye barkirin tevê şaştiye me vedî de çêbîne yani ji vê şaştiyê me nikarî em encamekî ne dîroka xwe ne sosyolojiyê de ne çandê de ne antropolojiyê de ne ziman de peyda bikin me wekî xelkê çêkirî wate li peyvê barkir di Kurî de wate li tîpê hatiye barkirin û ji ber wê guhertina fonetîk çê nabe nîne
اف خلطیه که شاشه یعنی او همی او بنیات همی شاشتین مده اف راستی هیا نخواه هکه ام بزانه بن ده کردی ده واتل تیپی هاتیه بار کرن پیوا کردی به پرگالا را پیک هاتیه او معنی پیوه ده پیوه ده بشارتیه بلگه مارکولوژیش مرا نلازم بلگه هری مزن او پیوه هم داخبن و فهم به اثبات کرد هر دبیجم او دوباره بگیم ریبازا شاشته نا به انجام راست کرد ناو سهوانه او کردستان واری گشتیه جبریا گوتیان کرد و کردستان هیا و او ناف نبگو هرتنا فونتیک پشتره درکتیه دوید و رای بیجه کرد و کردستان ده من اف ره وکریه حوالا مراخ دکن دکارن دوباره تماشا بکن تی هوری میتانی مد و وکیدن نه ناو خدایانه جی نه ناو قومانه و نه جی ناو عشیرانه ناو ایجاد اولی جواکینه و هر پیک هاته کردان یا سیاسی خواب ایجاد وان برجگدار کریه مینک هوریان خواب حریته میتانیان خواب میترا مدان جی خواب چالکیا مروف برجگدار کریه و گوتیان جی خواب ایجاد زمان پیوه برجگدار کریه به وی کسی ویجی بیجم تی کسی او ناف لما نکرنه یا ام خلقکارن زمان پیوه نه ام خلقکارن زمان پیوه نه یعنی مروفتی به سر کردی رج زمان نشان دربازی زمان پیوه بیه او گوتی ناوی وی چالکیه امی دویدیون ورنده جرزه و او برفراهی دکار وان بیجه و پیکاته آن بکن نه ام نه ام که مک بحثا تکیلیا گوتی و سومریان بکن اکی خل بحثا دیره کدک جبریا میلاده 10305 سارگون سمیتیک دیزیگورات سومراندا در به یک نافخوایی دیگه دستلات دارتیا سومراندا قلبینه و امپراتورتیا اکاد آواده که اکادا ناو پاشتختا و آگادا امپراتورتیا جهانی یا اول تی قبول کرد اف امپراتورتی ظلمک نه نورمال دمشینه زیگوراتی و پرازگهن سومر و قومندن تالان و خرادی که سیانت جت پیروستی و نرخنوان را ناگره او جبریا میلاده سال 2219 نوی سارگون نرامسین امپراتور او ظلماوی تپی وانا ناس ناگره جبری او پیوه لروشلات و باکور مزرا بهتا گوتی جی خود اصلات دارن او خوی ولاتک سر بخوانه بنرم بنوی خط بکم جبریا سومر آوا ببن جبریا آقاد چه با گوتی سر بخوانه لولات خواه لکردستان روژا ایرو ولاتکی وای سر بخواه هیه با آوای کومینال خوره و دبد یعنی او آکات جیرانی هف دوید امیده روشا مالی یا نرامسین ضعیف دبه اول پرزگاه نیپور اکور ثروتک مازن هیا یعنی ثروت اکور وی طماده که ده چه پرزگاه اکور تالان دیگه او دشاوتی احتمالک مازن پشتی و مسئله سومر خواتا بجن جمع گوتیان او دخوازن وان جن
نرامسین ظالم به پاریس هاجی عادت کوسا یاما کردان هیا ام جبرین خوازه داتر به برین خلقه تیشینه هر چقاس قنجه چقاس خراب نظام چقاس ضرر می هنه فایده می هنه نزانه اما هر عادت تشتکی باشه و تشتا ام کرد حتی نها جواک و کرد تشتید احتمالک مازن اف طیبتیه گوتی دچن و ده انجام شرک دجوار ده و امپراتورتیا به همسال هل دوشی و سومران جناف کلاب نرام سینو کریوی شارکالی شاره خلاص دکن و وان رزگار دکن وان آزاد دکن تین خطا بجن جم گوتیا دبیجن ور مش ظلما نرام سی اقادر رزگار بکن گوتی جیل هوارا وادچن و واش جناف کلابه اقادیان رزگار دکن یعنی تشتا گوتیا لسومرا کری اوه ویجی بیجم گوتی وکو کلاسیک آخا سومر آکاد بابل داگیر ناکن ولی نامینن لویده سومری ورادکن ها احتمالک مازن بیشی جوان دگرین یعنی دمکی بیش وا گرتینه او دبیجن یا نوتو یک سالا دسلا دارتی مشاندنه فلان احتمال هست وی پیواجوی ده بیش جگلی ام بیجن ولایت سومر و آکات و بابل و دا بیش وا گرته بن او مزنتیا وای کره بن یعنی ببین مزنی وا نه آلیه داگیر کرنا آخه ده ها آخه و داگیر نکریه بره واجی پیروستی وان جداگیر کرتی رزگار کریه تابلت سومران ده رزناوک یا سروکین گوتیان هیا او تی گوتن نوتو یک سال او 40 روزان سومر بابل و آکات بره و برنه او دوی دمه ده 21 سروک هاتنه سرحق نوتو یک سالا ده 21 سروک ده تابلت سومرانه در باز ده ام لحف بدن ناوی ناوی ده به 5 سال واتا یعنی هم نه تصادفک نوتو یک سالا 100 سال نه سالک نه 2 سال نه 20 سال وات الویده سروکی گوتیان هنگی به هلبجارتنک دموکراتیک دهاته هلبجارتن او پیواجو روبرنا و یا حکمدارتی واجب 5 سال او گوتیه سیمروان و اوقاس هو و هر چی پیناسا دکن یادنجی احتمال اک پرمازن او جبو من نه احتمال راستی بخواه دنابرا گوتی و سومران دجی او شره و ساته بحث کرن نینه جبر کو گوتیان وکو کلاسیک سومر داگیر نکرنه جظلما اقادا پاراستنه و وگرانه ولات خواه هکه وکی تی گوتن داگیر کریک هبیا نخواه چما دبیجن هر در تالان کرن او برن ولات خواه ولات وکی درمی مادم ولاته کی وای تالان لی کوم دکن هبی چما دما اوتو هنگال پل سر سروکی وان تیگیر تریگان کری نچو او تالان پاش و نستاند چما حتی بسر هات آمد و بهتان نگرد اوتو هنگال منه پل سر تریگان کری بی در روچا ده هم بای بازا لزا بای حوارد که اینا نه حوارد که انلیل و هما انلیل و هینا ناد گوتیا کم دبن و تا انگال دبه سروک و سروک گوتیان و او سروک او فرسا امپراتورتیا آکادا تیگ بری و هم جهده دگرین قرقاوی را دگرین تینه سریوی تیخب بلنگ خواده و پیلغا بیویدک یعنی خل دیرو کم رو بنویس حالی موی افته یعنی فرصت کتبی ذاتن گوتی تیک چوبین و آب سود دست گوتیا دوی منه شر سومرا و چولا عربات ناف توزو دیمانه ده آبوات نبی تشتکیات نبی قراش بین همی بخیر آوا گوتیا جیان دبین منه همی او خیالی و او شر و او افسانه و همی او مسئله و یا آبسو آوا پیروز منه همی کردستانی بی تیروکا و همی اوه زانی اتما پشتی تریگان کشت
گوتی تک برن چما نچو دیوانه کت نچو آبسو نگرد نچو سرکنیا آبسو لدیری نشته بینه چما نچو برات اشتک بساته ها محتمله شر بحث دکن یعنی یه گوتیان را تریگان را اوتو هنگال دل خواده چوی سروکی گوتیا اسیر گرتی فلان محتمل شر با نافخواهی شر باجاری به یعنی شر لاگش او ایروخ به ام احتماله که مزنه شر دناورا نامهانی میره لاگش او تو هنگاله میره ایروخ ده چه بی به او احتماله که پرمازن دیسا گوتیان یعنی مکردان لاگش میلا مثل لاگشه تکیلیا کرد و لاگش هم عالی اتیمولوژیک هم جی عالی جغرافیک ده نزانم میلک وسا هیه یعنی بره و پیوه کرده هرتم میلا و لسر لاگش و آوا کریه باجار وایا مسئله چیه نزانم اما احتمال وی شر نافخواهی ده گوتیا یعنی ما کرده سروک میره باجار لاگش دستک گرفت افده به رغم دستک اما بن کتب همجید اما مثلا شر گوتی و مسیمرایه تی بحث کرن نها تابلات تیوی نظانم موزین فرانسا فلان داره yani Sümerya darav kiriye. Demek ki vasa ev tablet Sümera derketin usa nav denge Sümera nünü havat keta vasa terka digota yani ihtimal heye Sümer peşin mebe. Yani da piri ba pirin mebin. Ev demek ki ez li ser Sümera mutala dibin. Li kulindikim ve kulindikim. باور بکه د عالیه ببختی ورو زرتان ده پردمینن هم یعنی جخوا تکلیکی آیا اتنیکی به هورنینه او نمیمکنه اما دماتن نویسکار سومرا دخوینی و نویسکار ترکا دخوینین و در حاصل قلم شوره و دویجه هم ترکین دخوینی نزیکاتی و گلک دمینه هم عقلی و گلک دمینه هم ev nizikati ne ya Sümeru Tırkatın ya nizikati ya deseladara Çinvane bebextin veki banevan kine o dikarin bikevin hemi renganda dikarin irülingete maç bikin o sabah kez bibini pestoy tebik vakti ne o Sümer orijinalin vi adetine ve خالجی زلال بکیم نفرت نویسکارن سومریا لهمبر گوتیا نه به مسئله داگیر کرنا سومر و گریداییه کو وکو من گوتی داگیر کریه گساجی چه نبیه ترسی و قنجی بوان کرنه پرزگیره که ما او سومران گرنه خالاش کستنه یا ما او سومران جی دست پیک هیارارشیا چینوان و جواکا کومینال دست پیدکه قی حتی بروجا مجی شر و فاطسکرنا لهمبر ما نه انجام وی عددیه من دویدوا زانستا میتولوژی ده برفرح بحث کریه سه میتولوژیین سومران هنه و داباشا هر سیانجی شر به ما کردان رای مجارا ویدوا وره هورینه حتی به هفدیت نگدن بمینن ده خیر و خوشیه ده هر شا و بختیار بن بخاطره